Sawa sheri, nibyo? Wasanze ngo boss ahari? Ako sheri, wari uzi neza yuko burangewe mfite gahunda yo kuzakuriza ntakujyana ku kwezi. Nyuma yaho ntakujyana no mwijuru tukareba imana ukuntu bari. Nigo cyubibona gasheri. Oya nibyo rwose. Ubu ngiye mfite gahunda ubundi yo kuzakujana kuri brasserie. Tukongera tukajya kandi mafi uri kwa za zose. Ubwo rero njyewe nani gucumba nandi kubitekeza nkavuga nti nibyo. Sawa. Sawa sheri. Siki kintu n'urobe yasanye ni igiki. Ni igistate. Kera. Jogade. Ndoma magayira. Allo. Wete turabivuga no maze kuryama. Kamanze nifungwa ndashonje. Kamanze nti. Sawa. Ubundi kariya yayo ubundi umugati burya ko nyinera kwamaza ateka icyayi ari akarikasha gisitatu ubundi namenye ngo bagishizeho ibiki. Ariko imana nkirankunda koko nyuma yo kubura ibyo nave banamfashe mbonye umugati ariwe mbera aho Statisi bayizanye hano ryari? Kamuzinzi! Reza bro. Wino hano hari ibintu ndi kubona bintunguye bya Dani. Ni statisi? Mani vyesenzi mani vye uziko. Sizuzi ko yigeze kuvuga ngo azagura stati bro. Nanjye ngari muri burate usana yimaze. Nusima, wagiye ku muntu yabuze ukuntu ateka n'ibiryo. Nagiye kwishyuza umwana udufaranga twayise. Mani umuntu agiye kwirirwa icyayi gusa mani n'umugati. Nabirenze no. Uyu munsi mwabaye inkoko. Bagiye mucisha ngo n'umunsi umwe mu ubwo si umugati waje ugiye. Nizere ko utandira umugati. Kareka ngiye na migati ndiye. Beti mwaka ivyo bintu wabinzana mani. Ngesiko ngezano ngendi imigati. Kare ngende mu bindi. Umva peti yangu. Ndungiye ko umugati nosugira amaguru. Gasorute imigati. Je nazanye naguze umugati guma usuze mu rugo. Nyagasani igose naragowe. Mani musize iyi bintu igeze imigati. Musize hano kuri iyi stati neza hano manje nafatisha kinyikira hano maze gusheshe sizo reka umugati. None urambwira ngo kwaba kugiye. Okay. Iyi stati niyo gushizeho. Uri sure? Neza pe. Ariko subundi ni statira. Ntago ari cyo. Iyi ni stati. Ako stati nsize umugati wanje. Kandi akaba atari uriye ukuriwe nawe. Rero ntago ari stati. Uretse gatoya. Reka turebe niba ari ikibumba. Meshe n'amatsiko.